Strane sveta. Orijentacija je snalaženje u prostoru, odnosno određivanje glavnih strana sveta u odnosu na naše stojište. Stojište je mesto na kojem stojimo i posmatramo okolinu. Sve ono što vidimo sa te tačke je vidik. Zamišljena linija na kraju vidika, gde nam se čini da se zemlja i nebo spajaju, naziva se vidikova linija. Glavne strane sveta su istok, zapad, sever i jug. Sporedne strane sveta su severoistok, jugoistok, severozapad i jugozapad. Kada smo okrenuti prema severu, jug je iza nas, zapad levo, a istok desno. Snalaženje u prostoru nam omogućava sigurno kretanje na nepoznatom terenu.